Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bagxeke ukhuzana abalandeli bomculo kaMaskandi bemsolo ukuthi ke engazuthi uthwele kwenzeka lokho emva ukuthi ke ukhuzana ehambile waya lapha enkundleni yokuxhumana ku-Instagram wasefaka esinye sezithombe sohlobo lemonto yeQuantum wasebhala caption ethi ke enye yezimonto zami lena engiyithanda ukubhubha ngisazoyigqokisa ukuze ichophe imonto yejongo ngaphandle kokungeseka kwenu ngabe angikho ndawo namhlanje ngibonga ngiqedi amandla enu nize ningadinwa noma yinini sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi la inibola khona le video kanti ke manje ngokuqala uSjonelle Khasi wamulekile igama lami usibonga konke wakandwande mawuthanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube bakhwele badilika abalandeli bamaskande kukhuzana impungose emva ukuthi ke efake izithombe zamatekisi lapha ku Instagram account yakhe ebonga nje abalandeli ngokumeseka ukuthi ke naye useze wahamba wafika emkhakheni wezamatekisi kanti ke ukhuzane akagcinanga lapho uphinde wafaka futhi ke ezinye elokho eqhubeke njalo ezifaka wathi ke ezakithi lezi cha azikhwaphile zihamba kulayini wakubo impela zombili zibiza isibongo sakithi kanti ke abantu ke kube sekubacasula lokho kanti ke abanye ke bajabule kakhulu bamhalalisela basho ukuthi ke siyakhalalisela mfoka khuba uqhubeke njalo ke wenze imisebenzi emihle njengoba ke uhlezi wenze nathi ke sizwe iDemedia sithi ke halala mfoka khuba kwande bakithi njengoba ke ukhuzani ujwayele ukwenza izinto ke ezingakaze zenzeka emlandeli kaMaskandi kanti ke abanye bakhwele badilika ke basebemgcona ke ngakho lokho bethi yini engazuthi ke khona okushaya amanzi yini kwadlula ugogo wakho emhlabeni mfoka khuba waseke wena uvuka ngohlobo lezimonto zamatekisi khona ke okushaya amanzi lapha kuwo kanti ke bahlukane phakathi kanjalo ke abalandeli abanye bemhalalisela abanye besho ukuthi cha bona bayiboni kahle lento ngazi ukuthi ke unesandla ukhuzana ekhambeni kwagogo wakhe emhlabeni kanti ke mina ngifuna ukuzwa ke kuwe ukuthi ke ku right in lokho kwenziwa abalandeli ukuthi ke emakhona umuntu owenza kahle ewesizwe simnyama bese ke bemcabangela okuthile okubi bengacabanga ukuthi mhlambe ukusebenza kanzima sikhandla lokhu ukuthatha ukhuzane kwambeka kuleli zinga kanti ke ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu asivele sivale khona la wena uzoya ku comment section bese ke nawe ushiya uvula ukuthi ke uthini umcabango wakho ngalento eyenziwe abalandeli kanti ke mina ngiyayideda indawo ngibambeke evidweni elandelayo.